ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আবিদ আলী ব্লগছ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভাল লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ ইয়াতে বানপানী আহিছে, তো বানপানীলৈ চাবলৈ যাম, আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ কি হৈছে। এটা নতুন এটা ব্লগ, গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড লাইক কৰিব। ভাল লাগিলে অলপ আমি অলপ আমাৰ গাড়ী আহি গ'ল, এতিয়া আমি যাব লাগে বানপানী দেখাবলৈ যাব লাগে। অলপ ভিডিঅ'টো পূৰা চাব, কেনেকৈ কি হৈছে চব চাব, মই চব দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। অলপ এতিয়া গাড়ীত ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকিব চবে। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Fueled by them to see